Ahe namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course I'm the type like Mayengani the president. Na producer yakona of course la ngata kha va linka na Dr Joe Shirimani na Mr Post. Yeah, of course I sungula ni Mayengani the president. Yeah, so ka sungula of course ra the 28th of November. On funa scroll ka account ya president as you can see. On funa scroll fana kuma hey ku fika hamele na kona. So previously mi nga mi swoneni already I have leswona swihamelo obviously, so for more context you can go there. So fike hi vona president fike yi kombisa ku Dr Joe Shirimani yi veka la hamelo kwalano yi kombisa ku belela kwalano. Okay, na ku mati ya ntsanana loko ni ya ka account ya hlavu the gov tana khoni kuma ku hey na ku kusuka ku busy blind and ka hlavu ku tsariwa this message here wa vu savage nyana, so ngifaka ku tsala ku hi nga tolani mathaka as you can see wa tsala ku Dr Joe as you can see. So ku already a hi swi coverini hi ngo ndla a quick summary swo vula ntsena ku ya ku beefiweni hosi ngopfu. I think in short loko hi la ku swilo leswi wa swi vula in short ya ku beefiweni. Mr Post iya twa ku vava loko Dr Joe Shirimani yi nga ku twa hikwana a yi beefa yi nga vuli nchumu se swona yi ya ku n'wi twiseni ka ku vava swi loko hi ndlela yin'wana. A hi tiku beef ya ku yi ta yi tshame xinjhani mara i ya twisiwa ku vava hosi ngopfu. That's the whole entire message yi nga ta yi kha hi humelela la. Hence va ku i ya ku beleriweni ya fela swidyoho swa hina ku vula ka Dr Joe Shirimani. Hi sweswo let's not waste time. Va tlhela va meka sure va n'wi pfala kahle fika twa ku hisa fika va kha vila this December hi ndlela yin'wana. That's the whole message there. Hi leswo Ita fiel. So boy fienda. So boy fienda. Nabi manager gini kama fienda. Namani sonjole lawa. Nabi manager gini fana kanga yukisana manager. Queen.